Kedam tang phai kuni ni phai hiniar ni phuluni harmon club along Karbi language teacher asong hin pen kewangjiar ni Karbi language teacher asong kachari ponji aphan pura kilik padopon. Bangso kilik laki Karbi anglong angkang along palong pledi malong si kilik padopon. Phuluni harmon club along Karbi language teacher along arpu kimi keja ponji aphan kilik padopon si Karbi anglong pen long pledim chepate ponlo. Bangso kilik kachipate pon long pledim laki dipu hawar ke hat bokajan lapen hamren along si padopon lo. Bangso long kaddu gawe banging koi rasir ke patumsi chepate dunlo. Rajan tombi di dunia na anak chepate dunlo lapen itu chepate along pe bang tombo bapis tani ana matur dak nang kangon mati rada tun rap nang ko kola ni tunla sata regional dia tun nang sing hona joni amati ni masalah kan apa tak menjelaskan tapi nili mata bangke sonon jongsi apa tak nili damta tak nili ini mbak tapi nili produk sini kamseren pondok tapi nanti langsung ada nili tempat sih aku apa kiplang PK manta nili produk karena kadang kita masuk di Lasong bong pen Karbi language teacher claim bang atum kang wai pona teng pen mai phuang hoyalong dhansing be dun mai phualong Pujari Rongpi Kongchun Bangalong Bisnu Teron Rap Kongchun Bangang Hoyalong Dilip Teron Dihin Chun Bangalong Rajen Tokbi Pangrum Chun Bang Johnson Teron Pachithang Chun Bang Bronson Teron Magazine Secretary Baliram Tokbi Cultural Secretary Lili Taropi Office Secretary Julie Terang Piatumsi Kewangjilang Ningkan Hinia Parman Karbi language teacher along Pang Nipon Po General pen mana total all Karbi Anglong candidates se Bangkok Resikep Bangkok Resikep songbong ben Bangkok antum se hai ponam ne labang songbong pen Bangkep tumpan pahay pon ilo nil tu ente la dak nang tum pini dak do ke Bangkok antum la pen PPR pudun hai pon dak haraga regional pen bang Harogat regional pen ke hai president arpu hai iglo office secretary arpu hai iglo lapen ako kosan po magazine pen ta hai pon iglo office secretary ta hai pon iglo lapen finance ta hai pon iglo nili la Harogat regional an bangke haro isira poket apen all Karbi Anglong pen bangke sob total bangke 330 330 jak ko na vote ting tum do na di kodak ladak maho ladak 245 ne do ba la haragat bang ide denali ko PR pu ben nali nili office secretary denali men ke nili men Julie Terang pi Phuluni pen dirchuna rongpi lapen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live